Da li je to nasljedstvo koje sam preuzeo od djeda ili je to neka ljubav moja koja se rodila. Uglavnom nisam ja planirao biti pčelar nikad, ali eto, tako je krenulo prije 29 godina i evo i traje i danas. Ne živim od pčela, ali su mi pčele veliki hobi. Pčelarim stacionarnim načinom pčelarenja. Ne vozim košnice nigdje sa ovog prostora, znači ni nekakve druge paše. I sve što nastojim da pripremim pčele za juni mjesec kad počinje naša livada, odnosno Crnogorica. Evo ga. Ovo je okvir gdje se vidi stanje legla. Na ovom okviru imamo zatvoreno leglo, puni krug hrane koja je već pri kraju malo sa strane. I sad u ovome krugu ovdje imamo, vidite, sve ove rupice su sad sa novim leglom. Znači ovdje je leglo bilo prvo koje je izašlo sad u pčelu, a evo čak imamo i truta koji je otprilike znak da bi ova košnica mogla da se zaroji čak. Sišla sa leglom sama od sebe u nastavak. Ubrzo je širiti. Eto, to je to. Idemo sad na kece. Ovo su dnevnici mog ulaska u pčelinjak. Znači svaki put kad uđem u pčelinjak ulazim ja i svoj dnevnik. Godina na godinu svaka je različita i svaka je godina po meni prilaz tog vremena je drastičniji. Nemaš prilaza sa hladnog perioda na toplu ili sa toplije na jesen, sa jesena na zimu, znači u to nekakvom blagom usponu ili padu, nego je ovo isto ga makar samo osjećaš. Snijeg i onda plus 40. Ako se vratim u svoje djetinjstvo, da sam nekad išao kad kiša pada, da trčkaram, topla kiša bila ljeti. Sad čim je navlačilo se, nabija, nešto se dešaje. Mislim, mi smo tu mali, šta je naš vijek? Za tih 30 godina, 35 koliko ja pamtim da kažem dobro, desile se promjene sigurno u prirodi. Evo vidite, evo danas sunce grije, temperatura negdje oko 18,5 stepeni, nema vjetra ekstra. I ona sva izađe da jadnica sad polen je prioritet u proljetnom razvoju, da sabere taj polen, natovari tovar na sebe, na nogice znači maksimalno i onda u povratku prema košnici naleti na nekakav taj vjetar koji odjednom je obori i kad je obori ona više nema snage da se digne. I znači ta pčela i taj njezin tovar koji je toliko bitan za razvoj je izgubljen. I tako se to pčela po pčela i dok košnica ne izgubi snagu, dok društvo ne izgubi brojnost, dok zajednica ne oslabi, ne ode u ambis. Da pčele nisu bitne, ne bi u Božjoj riječi čak jedna se sura nosila naziv pčele. A one su bitne prvenstveno što smo govorili kao prošivači u prirodi. Ta upotreba hemije u ovom području i nema. Pesticidi, herbicidi i sve to što se koristi u savremenoj proizvodnji, nema. One dođu na taj cvijet da opraše taj cvjetić od kojeg će biti malina i onda taj dio tog otrova donesu u košnicu. I s tim je... Ja se sjećam nekad kad sam bio dijete, kad je šumarstvo tadašnje u tom sistemu prskalo šumu, da se
dođu obavijesti da će dana tog i tog dio taj se šumije prskati. Pčelari spužu u letu. Nema izlaska. Bio je taj centralizovani sistem i naredbom se išlo. Ko neće da sluša ima mjera. Tako da je to sad malo puštano na savjest, ali Boga mi savjesti ljudi nisu baš u dobrom odnosu. Pčele neće hile, one hoće da si blag s njima polako, koliko žene. Ovo žuto su ćelije, znači sa polenom, odnosno vidite ovo je pčela koja je donijela polen pa ga sad lageruje. A odmah do polena, ajde maknite se, do polena vidite ovaj sad pojas dole pčelija su sve otvorenog legla. Usporedili su mi to sa krvotokom čovjeku, kaže, kad se začepe krvni sudovi, nema više protoka dovoljno. Tako i to, znači, nema više protoka vlage dovoljno kroz smrću, od žilišta prema vrhu i samim tim nema ni medobranja, nema ni biljke, nema ni da se pojavljuju u sred šume pojasevi od pol hektara, od hektara, od četvrt hektara, jednostavno osuše se. Znači, mi ljudi smo ima lišta nismo zafrkali. Mi smo zafrkali vodu izvorom. Na izvoru ona nije više za pit. Kad se te rupe napravi u ekosistemu, ko kulol karata, padne prva karta, onda ide druga, treća, dok se ne strada. A to mi smo krivi mi ljudi. Baci, uništi, zapali, tako dalje. Kad imaš priliku da pobjegneš od grada, do ovog današnjeg buke i ostalog, to se ne može platiti. Ponovo kažem, ja nisam profi pčelar da živim od pčela, ali imam neke koristi fine od njih. Znači, uz posao koji radim. I imam to zadovoljstvo unutrašnje koje se ne može platiti.